Haleluya. Asibingelele bazalwane bonke egameni lika Jesu. Sibingelele eTulu kaHoho. Sibingelele kaManzini endase eshiselweni naselibonjeni. Ngiyo imbabane Assembly of God. Sikhona live emsakadweni. Siletha ihlelo lakho lolithandzako kakhulu sengehlile ukuba ngikwephule. Mlalele ekhaya sonzele wayelesini shayile sihlobo shayile umngani ukuthi ihlelo sengehlile ukuba ngikwephule selisemoyeni. Sihamba nabo bafundisi bakhona nempostoli kule ukhona sinaye lamuhla lapha e-studio. Jesu ngiyamthanza kakhulu, ngisinzisiwe nami ngalelinye ilanga ngayimukela lena nhlanhla. Ngiseselijake lelincane ngeminyaka kodwa ke ngiyajabula nami kusho ukuthi Jesu ngike ngambona endalokukhulu empilweni yami. Bengihlale nginako ngiva bafakaza bathi Jesu ngimbonile, Jesu ngimbonile. Ngifisa nami kukusho but ngifuna kukusho sengimbonile vele. Wasuyavela nami ngalelinye ilanga wangephula kuloko lebengibhekene nako. Namuhla ngiyakhona nami kuthula ubufakazi ngithi Jesu ngambona. Bafundisi ke bakhona sihamba nabo. Khona ngale ngesheya mfowethu Mathebula. Labanengi bayamuva ke akhuluma indzaba tekubhanga. Namuhla ke ngidawucela umfowethu akafakaze ngaJesu. Libhanga sibheke eceleni. Sifuna kuva naJesu. Kuthi mhlambe lebhange ngeke wafika ngaJesu kodwa akasayikhulumi yaJesu. Wabitha imali bazalwane no. Asesimuva umfowethu Mathebula ukuthi yena nababezulwini bahlangana phi nangabe bahlangana. Bekwende njani? Mhlawumpeni umhole kwaba lamuhla bendlule kuphi. Uthi ke lo munye nakafakaza yena wathola Jesu. Bese ngiyadideka ukuthi wena uthola Jesu. Mhlambe nemfowethu naye wamthola Jesu. Utasichazela ukuthi wamthola kanjani noma Jesu wathola yena. Mfowethu Mathebula cela ukukunika lelithuba uvusela umlaleli losekhaya ufakaze kafisha ukuthi wena nemvana nihlangana nabo. Siyabonga kakhulu Nkosi. Siyabonga kuwe Nkosi egameni laJesu Kristu. Sibelele bonke abalaleli be-VOC FM egameni leNkosi. Praise the Lord. Ngabathebula sibonga bazalwane. Ngendlela umusa ngoNkulunkulu. Impilo yami bazalwane ilahlekile idukile. Jesu ngendlela umusa wangibona ngifanelekile nami ukuthi bengawuzuza umusa ukuthi ngibalwe nakabala abantwana bakhe uNkulunkulu angibale nami ngiyasalela ngaphandle egameni lika Jesu Kristu. Ngisindisa ke bazalwane ngeminyaka lesiphohlongo ngidibana neNkosi for the first time. Bengihlengwenda ke lokumukela Jesu kanene phela ngalokuthi abazalwane sikhulele vele ecaweni. Sikhula sitalwa bazalwane sitalwa ngemakholwa. Sikhulela ke khona esontweni. Kodwa ke njengoba nemuntu noma ngabe kumbe inhlanhla lembi utalelwe egarage akakubese uba imoto ngenxa utalelwe egarage egameni leNkosi. So nami kutalelwe esontweni angendanga ngabalikholwa automatically egameni likaJesu. Ngahamba abazalwane ngamukela Jesu. Ngase ngikhetha sinqumo sengimsadlala seyibawuthi ngimukela mbamba ke manje egameni likaJesu Kristu. Lethi mvuselelo lapha esimunye ushumayela umfundisi Mpendulo Nkambule umzala wami uBishop kushumayela yena ke awubazalwane nami ngabona ukuthi ngete ngasala la egameni likaJesu Kristu. Hambela uNkulunkulu bazalwane kazaba manje ngaphila impilo yobujaha, ngaphila impilo yokunsizwa, ngaphila impilo lethe gelekece egameni likaJesu Kristu.
kona sengikhuluma ngathi seniyavayelisa Nkosi lapujaheni kodwa netewadi manje ngimbonile uNkulunkulu ebusheni bami ebujaheni bami uNkulunkulu wangigcilela ukukholwa kwami uNkulunkulu wangigcilela kungcwele bami ngamkhonda uNkulunkulu till today ngingasho ngesibindi ngithi uNkulunkulu vele uyakhona kumgcina umuntu omusha kwafika lokufika kokwenca babala lababalako babheja lababhejako bathi sitawe sibone ngeke awuphatha mbamba uthi njengentombana ngathi ngithi intombana akathi intombana yinto lenjani anginako nje egameni la Jesu ngayi-enjoya ke impilo yephila impilo lengcwele Nkosi kuze kumanje solo siphathe kahle etandleni taJesu hlale sisho Nkosi ukuthi abangasihawukeli ngoba umnyaka akaze akuvele ebuhlungu athi awushenye noma sebula Nkosi yami bangangihawukeli ngiphatheke kahle kakhulu la eJeswini egameni leNkosi. Haleluya. Siyabonga mkholo. Kunayina ingcingwana nje umkholo lavamise kuyisho athi akaphathi akaphathwa. Uvamisene kusho kumkholo ukuthi nawungaheleka lomthe umuntu omusha inkosi imukela wonke umuntu. Umnyaka akusiko mgcoka ukuthi ungakanani as long as wena utinqumele lokuthi ayi nyalo ke ngiyaconza nyalo impilo yami ihamba kanje ayigwengwi ihamba iconzile. Haleluya. Kulesikhathi mlalele ekhaya ngiyacela ke salusonzele kwalesini noma ngabe bongakasonzeli mhlawumbe washaditsha noma wendani ngicela ubeke konke eceleni. Imphendvulo yakho ikhona lamuhla. uNkulunkulu utakwephula lamuhla. Sitawunika ke umpostoli asho lokhu uNkulunkulu ezulwini la kubeke enhlitweni yakhe. uNkulunkulu ke akakhulumelide kunemumfu lasuke akhuluma naye. Nawe lamuhla ngenteka so wende konke so uhlulekile. Ngicela ukukunika ithemba naye imphendvulo yakho. Nangu uNkulunkulu utakwephula lamuhla. Apostoli nangu umlaleli ekhaya so usonzele wayelesini usemotweni usebhasini ngiyathemba lokuthi so ufuna kuva ukuthi ngabe lenkinga lenginayo uNkulunkulu utangephula athi. Apostoli ngicela kunika wena uthule lokwenkosi lekuphe kona namuhla. Amen. Praise the Lord. Sibonge kakhulu Dlamini kunene sivusele nakulo mlangeni longalethe inthanjeni namhla kubanjwe ngemalangeni. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu sibonge nebufakazi bamathebula. Buhle lobufakazi lokuthi Jesu noma ngawumncane uyakusinzisa. Akufuneki uze uyojika lena emahlathini uthi wakha ubufakazi ukuthi utobuya usho ukuthi Sathane ukwendeni. Esontweni akusiko la sibeka inzaba Sathane la kukhulunywa ngaNkulunkulu. Siyadibongela ke kakhulu ukuthi avete mathebula ukuthi uyasitakala umuntu noma ngawutelwe wakhulela esontweni kufuna kube khona lilanga. Akhona aphenduka atinikele kuJesu. Kuleli viki ke mlaleli sinemvuselelo. Kule mvuselelo imvuselelo yetintombi. Imvuselelo yabogelekece. Imvuselelo yema girls. Amen. Namhla ke ngizokhuluma nema girls kulokuhlwa kwanamhlanje. Amen. Ngoba ema girls ayathandwa uNkulunkulu. Uma ufunda iBhayibheli kunengi la kuvela khona tigaba la uNkulunkulu asebenzisa intombazana kuletha isolution leside sive ikakhulu sive sema Israel. Na ku New Testament siyabona uNkulunkulu asebenzisa intombazana
etindzaweni letehlukene kepha kutshengisa ukuthi uNkulunkulu ude lenkinga lebambe bantfu labanenge emhlabeni ukuthi uma ngabangasiyo lilo lijaha ngeke akhone kwenta lokhu ngokuyinthombatana. uNkulunkulu ude lenkinga leyo noma ngibani lotinikela wonke kuNkulunkulu uyakhona kusetshenziswa uNkulunkulu. Sure. Encwadzini ya 1 Corinthians chapter 7 verse 33 na 34 emavesi nje lamabili sithandaze. Kulele ngiliphethe ke lithi kodwa loshadile ukhathalela kwelive kuthi angamthokozisa ngani umfati wakhe. Bese 34 uthi iminako yakhe yehlukene ekhathi nalongakenzi nome intombi ikhuthalela kwenkosi kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni. Kepha lo wenzile ukhathalela kwemhlaba ukuthi angayijabulisa ngani indoda yakhe. Mlaleli, asikhulume namhla kusihlwa nenthombatana. Oh Jesus. Inthombatana ibalulekile kakhulu ngangobe naseBhayibhelini nasemindenini kakhulu la eAfrika uma ngabe uyawuthatha ulijaha abamani nje bakunika intombi uyithathe mahala. Bafuna kube khona tithukuthuku takho lotethulako lapha kuthi nathi inkomo lentisebentele kaMatima indlela yokuthi uhloniphekile lo muntu lengimthathako angimbuthe emgacweni ngobe uyitreasure lenkulu ku society naku multiplication plan yaNkulunkulu. Manje uma ubuka ke lenhlonipho lengaka lekhona mhlawumbe kuma cultures ngekwehlukana uma kufika endzabeni yekuthatha kwelijaha lithatha intombi kusho ukuthi kunema standards lebeka vele akhona kwekuthi intombi letholakele kwekuthi iphile impilo lemsulwa vele uma kukhokhwa tinkomo ukhokhwa tinkomo letiphelele unyalo nje la ukhanza ukuthi khona sesiye sakhe ebuhlobo kungede kwahlolwa itolo bekuhlolwa lokuthi angaka lotsholwa kubuyela abadzala bashobele naye ngale ahlolwe losisi ukuthi vele uhlobile yini macondzana nekuthi azange sekathindwe yindoda. Bese ke sekuyakhona ukuthi inkulumo yalapho netinkomo lephuma lapho tiyasho ukuthi no ulotsholwa intombi ntho. Leli gcapho belilihle eMaswatini lilihle nasemaveni lapho bahlonipha khona impilo yenthombatana. Nala eBhayibhelini siyathola ukuthi imfundiso yeBhayibheli isebaleni kwekuthi uma kukhulunywa ngentombi lekholwako nalesaba uNkulunkulu ukhulunywa ngemuntu logcina umtimba wakhe ungcwele agcine umphefumulo wakhe ungcwele. Intombatana lengatsinzi lengatsindwa lengatsinzisi ingafani nelikotapeni lasemakethe le noma ngibani uyalibhujuda kuliva ukuthi livuthwe kakhulu noma kancane. Intombatana nje leneligcabho nebuntombi bakabo iphile impilo
nemhlophe ihlonipheke na community ngoba umuntu makade phethe kahle uthola inhlonipho na community emajaha noma engabe sekufuna ukuthi egcenyeli khona lelifuna kuthatha licabanga kuthatha lo sisi lishaywe luvalo ngobe libethe liyayibuka lendzaba ukuthi ngiyayicala ngithini ngoba le ntombi ihlobile iqonzile iphila ngekwesaba uNkulunkulu umtimba wayo awuthindwa umuntu lomduna uphila bungcwele kuze kube sikhathi sekushada ngile imfundiso yelivi bantu labaphendukile babhekeka kwekuthi ikakhulu noma insizwa noma intombi ubhekeka kwekuthi umtimba wakhe ube ngcwele angendi lutho lokutindvo letitinengiso noma letentiwa abantu labangamesabi uNkulunkulu ngoba mawuthatha umtimba wakho uyisa kubafana noma uthatha umtimba wakho ulijaha uyise tintombini usuke utshengisa ukuthi awumesabi uNkulunkulu njengoba ungamesabi uNkulunkulu lo mtimba wakho uyawungqolisa napha ke kukhulunywa ngekuthi kuhlukene ekhathi hayi kuhlukene ekhathi laba labashadile baku trouble yecabanga ukuthi batamjabulisa njani labashade naye mina njengoba ngishadile nje safundziswa ukuthi ufuna ukuthi uthenga lokuthengako khumbule ichocolate nemaswidi netitock sweet uphathe le make ekhaya uyabona ukuthi sikutrouble kodwa nekahle ngoba yangala budzaleni imnanzi kodwa msuthi faka trouble unofficial umusha noma intombi phila nje uphile elivangeli uyawufika nawe isikhathi la khona nawe bakuphathele emaswidi ungawajake emaswidi intombatana noma ngabe bakukhangisele etimotweni bathi nayi imali naku lokhu bayekele bahambe nemali yabo uphile impilo lengcwele ngeke ukuthi isole ngeke kwenteke ukuthi njengentombatana uphile ngekudoja umtimba wakho uhamba unika lobanikako uyintombatana bese uthi maso ushadile bese kuba kahle ubese uba wes ngoba utifundisa umkhuba wekungesabi uNkulunkulu lokunengi nje kulwa lokukhona emindenini kulabathethene uthola ukuthi lokunengi kufundwe ngale busheni kwababete lokwesaba uNkulunkulu nekutigcina ngebungcwele ngoba manitigcine ngebungcwele busheni benu kuthi noma ngabe kukhona timo lenibhekana nato nikhole ukuticatulula ngoba kude lonenkinga yekubaleka ayongena emajayiveni udayele kuphila impilo lesebaleni yokwesaba uNkulunkulu inkinga letinengi nje uthole ukuthi tiyaqhamuka lapha ekutheni impilo ebusheni uyiphile njani angisho ke njengoba ngikhuluma ngitsinze lemuntu lomusha noma ngitsinze nemajaha ngithi impilo leconzile uma uyiphila awendeli uNkulunkulu awendeli nebatali bakho lempilo loyiphilako nesinqumo lesithathako ngempilo yakho utendela wena uma ukhethe impilo yebucili uyawuthola ukuthi mase ukhula uba mdzala sowuthathwa noma uthatha uyawuhlangana nalelinye licili uhlangane emacili amabili makabhacilele lomunye nalomunye ubhacelele lomunye bonke babhacila babonani ngenxa yokuthi lento bayifunze ebusheni kufuna uphile impilo lesebaleni uqonze uthi ngqo njengemuntu lomusha ikakhulu ngoba namhla ngikhuluma netintombi ngobe sinemvuselelo yetintombi lapha eMbabane nakusasa kutabe khona eNsambama mangabe kwenteka ududane ungeta ngoba sidabe sibathandazela special prayer
My God. labanye batawuvulekelwa iminyango lematima My sabe God. sithandaza imithandazo leyo lenemandla Jesus. bani khona ke nawe ungasali kepha sigcizelela ukuthi intombatana leseyitinikele kuJesu lo mtimba wayo awuvele ube lithempeli laNkulunkulu ithempeli ke ngeke ukhanze ethempelini sekunathwa ubhenywa nemagwayi ugwazwana lakhathe ethempelini akwentiwa ethempelini kuyakhondwa mangabe umtimba wakho wena lo sowutinikele kuJesu sowukholwa ufuna ube lithempeli kube ngilakhontwa uNkulunkulu khona kube ngila kunelivi nendumiso nebufakazi ngaNkulunkulu wasezulwini kukhombisa ukuthi leli selithempeli laNkulunkulu ngithi ke kuwe muntu lomusha ntombatana noma insizwe phila impilo le straight ngoba impilo loyiphilako iyawubuye ikukhanze mase umdzala ngesikhathi ebusheni uphile impilo le straight ebudzaleni ubese udla titselo talokutimisela kuphila impilo le straight ebusheni ngeke uthi masumdzala bese kuba automatically sokukhanza usaba uNkulunkulu lo moya wekudoja nebutsotsi uyawuchubeka kube khona lapha sowumdzala ube ngilomdzala tsotsi ngenxa yokuthi waqala umncane thani la umncane wesabe uNkulunkulu umtimba wakho ube preserved for umshado umnanzi kungena emshadweni uproud ukuthi ngiyintombi ntho angizange sengitsindwe umuntu wesilisa noma ke umuntu wesifazane ngoba enyalo kuningi lokwenteka emhlabeni kuganga lokukhona lokungasiko lokuvumeleke eBhayibhelini noma bangakuvuma emhlabeni uNkulunkulu akakufuni sithi ke umuntu lomusha phila impilo longeke utisole ngayo kusasa njengentombatana ube proud ungene emshadweni ukuleyo veyili nawe ungifakazi wakho ukuthi ngingena nemtimba wami uphelele ngiyakulomyeni wami ngiphelele angahambi ngihamba ngiphela kancane kancane njengensipho kodwa ngiphelela complete ngoba ngesabe uNkulunkulu ngapreserve umtimba wami embi kwaNkulunkulu ube proud ukuthi ngingena emshadweni ngiyintombi ntho noma ngiyinsizwa nswi lokho ke ngiko lokutawukwenta ukuthi noma engawuvelelwa yini kusasa ube nesibinzi sekuthi uNkulunkulu wasezulwini ukuthi uNkulunkulu ngibhekene nabulukhuni ngethembe wena akuve ngoba awusiye tsotsi phila impilo yekwesaba uNkulunkulu njengentombatana keep your body pure for umshado uma uNkulunkulu awubusisa ngemshado gcina umtimba wakho pure for likusasa lakho embi kwaNkulunkulu ungabi nasisihla utholakale umsulwa ungcwele embi kwaNkulunkulu asithandaze My God. uNkulunkulu uyakuthanda sisi ungathi bukela phasi My God. noma abantu bangabukela phasi bathi awukahlakaniphi ngoba bona babonakala benta imikhuba ebumnyama phila impilo yekwesaba uNkulunkulu kunemvuzo phila impilo yekwesaba uNkulunkulu kunemvuzo asithandaze babelo ngcwele egameni la Jesu siletha emantombatana esandleni sakho livi lakho lithi wena uNkulunkulu uthanza bonke abantu basinziswe nentombatana ilapho kulaba lothanza basinziswe livi lakho uNkulunkulu wasezulwini lisivetela intombi lokuthiwa yafikelwa yingelosi yasezulwini kwathiwa wena lothanzekako nalothole ifavor embi kwaNkulunkulu ngobe kwakuyintombi lengakake yathindwa umuntu wesilisa iphila ngekwesaba uNkulunkulu siyathandaza uNkulunkulu wasezulwini eveni lonke laseSwatini
uchubeke usendele umusa Yes, Lord. kuvele tinthombi letesaba uNkulunkulu letigcine intimba yato bagcinela uNkulunkulu baba msulwa embi kwaNkulunkulu. Sibusiso sakho simakatse Yes. asehlele kuwo onke amantombazana wasite wagcine wanakekele uNkulunkulu wafihle ngeligama lelihle la Jesu Kristu. Amen. Siyabonga Livi Magobane. So ukhulumile uNkulunkulu ezulwini ngemfundisi. Noma ngabe bekukhulunywa nentombatane kodwa ke bekukhulunywa nawo wonke umuntu uthi kuthi gcina kumcoka kakhulu. Kulokunye lenkubambile la kushito umfundisi ikhona iTrouble Lenhle but ke ungayijaki inyalo usesengalana usengaweleli ingale la kufune kube nale trouble lenhle ngakhona kwanyalo khathalela kwenkosi kwanyalo gcina umtimba wakho lo temple la uNkulunkulu angcwele Praise God. ushito umfundisi ukuthi ungabi insipho lehamba iphele digcine emflomosha digcine sisi nawe bhuti kanjalo digcine Jesus. egameni lika Jesu. Amen. Dimemetelo letikhona mlalele ekhaya kuleli viki njengoba ashita umpostoli besinethi imvuselelo dema girls dicale ngemsombuluko nakusasa tikhona. Amen. Kutabe kune special prayer kusasa nangabe awukhoni kuvela sidabe si live ka Facebook kuMbabane Assemblies of God. Nangelisonto utawuphetha umfundisi ngelisonto kwetinkonzo etimbili kunesingisi nga8 bese kuba neSwati na 10:15. Amen. Sikhona ka Facebook Mbabane Assemblies of God, sikhona ka TikTok @Mbabane AOG, sikhona na ka YouTube. Tinshumayelo tonke uyatithola ka YouTube nakhona singBabane Assembly of God. Mlalele ekhaya ungahlali ude Livi lolithola ndzawo. Hlanganyela nathi noma kungilati inkundla ekuchumana. Hlanganyele wakheke umuntu wakho wangekhathi. Mlalele ekhaya siyabonga kuba nawe lamuhla nasevikini lelitako sitabe sikhona lana ngalesine sikhathi nguye 9 lesikhathi nathi sesibhekise emabombo etule Mbabane. Siyabonga mlalele ekhaya inkosi ikubusise. Amen.